hoka ni urathie na mbere wega na ni urathie na mbere na go subscribe. Njogu wa Njoroge na nyawira ni atheria Ndeto ati muhiki uyu uretwo Pauline uria wakorwo trend kiroko kia umuthi uria urauga ati ni ahurire Safaricom thimu niguo mamuteithie gucokia contact very specific ya mundu ageire gukorwo akiriha rent yake January ati tuwe. Muhiki ucio ni trend kiroko kia umuthi akiuga there is a number thimu-ini yake na bara save ta Njogu kia V8 akiuga Njogu kia V8 ni sponsor wake na fati gukorwa kiriha rent ya mweri uyu wa January tondu ni ukinyete no akauga ati ageretie gwethana mbeo thimu-ini yake no ndaramiona na nikio ire ihinda riu gukorwa agi contact Safaricom ikorwo ikimwethera na mbeo. Na thutha wa story yo guthie viral, Njogu ni akorwa akimurikwo muno ni fans akirwa ati niwe muhiki uyu uretwo Pauline araririria na Njogu ni akorwa akirespond Gutheria Ndeto icio makiria na uga ati ucio tiwe akorwa akiuga tiwe Njogu kia V8 ucio arariririo ni Pauline. Auga we ti Njogu kia V8 uria uramurikwo ni Pauline, auga we ti sponsor na ni akoro akiuga ati ni gukorwa ki address the nation akora kirekereria ndumiriri no akiuga have called this address to the nation to categorically deny that I am the Njogu kia V8 referred to herein. Safaricom PLC kindly inbox the Mbaba's digits to our sister. Koguo Njogu wa Njoroge ni akorwa kiregana na Ndeto icio kaimana iria ciakorwo ikiariririo muno ni gukorwo ngigwikira response ya comment section iyo ukorwo kiona uria Ndeto icio ciathie na mbere tugucikinyia hau. Make sure ni ura subscribe tucemanie in our next video. Goko ni gwa Gikuyu Community News. Make sure no subscribe niguo kamenya gwatinda atia gwakia atia na gwatuka atia.